Doreen. Yo. So dia na yi. And dia ya no ye bebo ni tu. And they started ajedu bleamble or trend to say nobody's business. Ni nyina na saying or Stone Boy jai dance or now wo to na koto bobo. Or Stone Boy en koto bobo. Yes. There's Stone Boy and one pair. Or see yes dance okay. On see wo ya ho dance okay wa ha na ni omo mo jema or see Jamaican from Honden into onye non koto bobo and or the atudwa to say ya Majid Michelle so won news no or say free titina no yesofo enye nne no be yesofo ba yesofo saa ogusu yesofo nti munja nsensem na amokasa ase na nsem movie ni mani nti na wakọ yesofo no munja eka ata Majid Michelle ena eka sansem we sisi ade Juliet Ibrahim zidi atia faso ensem de bia day in day out broni bese ensem ne de ba sisi ade o kan ne nti a ontumi ntina be ma ba ko nchen o si mema ne de delay bisa na assembi o si mema de oni bebre anante na essence wo hwehwe ba akopɛ na emse nkofo so kasa ne so oni bebre anante na ogusu nante de na ebedu 1000 na 1001 no na obenya ne na atnante no nkofo kasa on taking it easy wo hono won so your bind no on taking it easy kakra na sa akode osi na nse kidnapping eba no osi wa bo chese wa chichiri titi abo ne sra ho tisi eyi chese oso mpese bibi be titi bia nti no chese titi ni bebi a titi wo no say eni wo no so papa because eye ne ba kwa chese ondi ne ho agro nti ende o hwe so na wa hwe so iye na nka medi be twa ne to okra na sofo bi no amanfo bi awia ne ka edi adwane tisi ankofo so onye fasting ye nyina ye mbon pai ne fan support sofo no amen. Yeah, TikTok. You to check yourself for my proud sponsors, Puma Energy. Puma Energy for attitude or fuel prices. Prices need now so. I come and take her around. Fella. I grow in him, yo. 2010 fella. Hey, you wanna know? Hey, you wanna? TT producer also man pressure. I come and take her.